Abazaire bashabirwa butoso kufaha abana babo kibahwera kukura batarakwegomba kandi barakwekunda. Ebi bigambirwa hari St Noah SS mu rukiko rw'abazaire mu district ya Metoma. Ni nkubundo butashashura fees umbwire mwino cyangwa ubundi abana bamwe bateganisibwamo ahabwa school fees kugira ngo tubagishashura mbwire kandi no kunanagambire ubundi usanga abazira bamwe bohereza abana bacerirwa kumurika. We have maintained a good performance St Noah and it's great that we are performing aje mnonga icyo kubanza ni committed staff teamwork orahamwe. Mu rukiko ruhabire muno kusima beja bakoze rikurungi omubibuzo bya senior ya mukaga. Ngombe nde turete twa performing aje icyo kubanza betu n'abashomesa barungi bakutereza kire itwahendera kushomera itwahenda consulting tuzoyo batuhereza kire tushoma na Uganda yubwira ubu nicetaga kuboyino ko uko icyo yeterireho kugira icyo wagayine so nabwo icyo twetaga kutamunamani kureba ngo twazo mu mashomero twashoma insima basomesa ba St Noah abo kusomesa kurungi abeji bakatunga bakahereza abana kurungi ebarabo kandi basima munongano mwako gwahwire bakasomesa kurungi abeji n'umwana wandeka yiko na musanzo nage bakamuhereza cyera batari ga university. Umugandi abazira mu district ya Shema bashabira kwetantara kuganira biri kwata amashomero gabo bwe bari mu bara kureka bagume bakerera amashomero bahiyo kwetombwita ningo kusima kwabo. Ekikututambiko no hataha no kugira ngo enamba y'abana ne yongera kandi bizimbe twine bice tukabiri ntwenda twongere bizimbe by'abana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri amizi tutwine mizi marunja ayishomero mtukitaha mizi gizuba ugataho mu kizuba kuri bagambira mu rukiko rw'abazira harwe bare primary school mu district ya Shema. Tugenderire ninga kitwerekereye okushomesa abana bitu kandi bakagumana bakoraki. Tugenderire kushomesa abazire bakamanya ahantu yabo. Ndakubanza kusima government itwenka abashomesa babibare na head chawitu n'abanyakachiko bitu n'abazire bitu aha kuba government stiremu ebintu by'amanonga nkaza workshop tuyotwego bundu kodyo busya agachinezo agutweta struggling schools especially performance umukorera abana na no mubyombeko kugeza kuronda uko bakubasa kwataganisa hamwe bakakorera hamwe bakombe kama shomero gabo abo kwishomero yari muri yano no muhondano nikitiyamba ni education sector kugira ngo twabayamba Gashakwa Onesmus India nabo